Reka tuguhereze ikaze kuri turatsinze wawe. Uyu munsi tugiye kubwira ngo ko RDF yatangiye kwandika abasore n'inkumi bifuza kwinjira mu ngabo z'igihugu. Igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwasohoye itangazo rihamagarira abasore n'inkumi babishaka kwiyandikisha kugira ngo binjire mu ngabo z'u Rwanda mu byiciro bitandukanye. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu Werurwe cyangwa se kuwa gatatu 2025, igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko ibikorwa byo kwandika abifuza kwinjira mu ngabo bizatangira kuwa 8 Werurwe 2025 kugeza kuwa gatandatu Mata 2025. Kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane. Abahamagawe ni abo ku rwego rwa ofisiye cyangwa se officers baziga mu ishuri rikuru rya gisirikare Rwanda Military Academy GACO. Ni ikigo giherereye GACO kizwi cyigisha ibya gisirikare Rwanda Military Academy, cyangwa se abo bita ngo bajya kwiga kadeti cyangwa se abashaka kwinjira mu gisirikare bakazakora iyo ipeti rya officer, abo bakunda kwita ngo ni kadeti. Abaziga mu mashami avugwa muri iri tangazo bazarangiza amasomo bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza ariyo bita A0, uretse abaziga mu mashami y'ubuvuzi bazarangiza bafite impamyabumenyi ya A1 cyangwa se A1 rizagaragaza ibigenderwaho kugira ngo umuntu abashe kwemerwa, harimo icyemezo cy'uko yarangije amashuri yisumbuye no kuba afite hagati y'imyaka 18 na 21 ku basirikare bato. Abiyandikisha kuba abofisiye nyuma y'umwaka umwe basabwa kugaragaza icyemezo cy'uko barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza A0, kuba bafite imyaka hagati ya 21 na 24 no kuba batarengeje imyaka 27 kubize medicine na engineering. Abiyandikisha kuba abofisiye nyuma y'imyaka 3 bo basabwa kugaragaza icyemezo cy'uko barangije amashuri yisumbuye mu masomo y'ubugenge, ubutabire n'imibare PCM, ubugenge, ubutabire n'ibinyabuzima PCB, cyangwa se ishami ry'ubumenyi nyabanga cyangwa se ubumenyamuntu bita humanities. Kandi ribasaba kandi kuba baratsinze kandi bafite amanota bemerera kujya muri kaminuza y'u Rwanda, kuba bafite hagati y'imyaka 18 na 22 y'amavuko. Gusa bose bemererwa bamaze gutsinda ibizamini by'ijonjora bahabwa mbere yo kwinjira. Itangazo rivuga ko abiyandikisha bitwaza irangamuntu, icyemezo cy'amashuri bize, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'umurenge. Ngayo nguko rero itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu RDF ko bifuza kwinjira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, ariko ku bofisiye bo nyine. Ngayo nguko rero uko bimeze. My name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.